Pankam ka sorkar BJP kumbalai hajar ngut iba syongka kena hak jala Assam. Laong Menteri Rangba jong jala Assam Himanta Biswa Sarma. Ubalai thuru uba kiplit ken sakem no iya ki lai hajar ngut ki shinrang hakini ki kendiat sengi ki bansawan hapo kajala. Bat habaya kren bat kinonglum kubor bahadin kajingalang jong National Executive jong seng BJP Women Wing Ulaong badangsian ngalakem kumbasan hajar ngut kibriu ha kajanya kun persya ia ka company syong kurim kena ha kajala. Bat menta ngan sedang biang ya kani kajing kendra persya ia kini kikam ha kini ki siposngi iban sawan. Bat kumba long menta kekenti ngan sakem hadu arajar lane lai hajar ngut kibriu namar kajing don benta hakakam isyong kurim kena hapo kajala. Bernihapan penduduk jaj ya kini kajing melin ibukta ia ki kena kente bat ki kena cenderang ha kajing syungka kena ha ka imlang kasalang. Ula ohru bayakan ya kajing kendra lapan sangat syua sipor namar bodang ap ban kut syua kajing alang jong ka kenhun kiri ka pertei belatip kum kaji 20 beradin kaji 20 kelakut no man hakasni ublay ke sorkar kan sedang biang ya kajing kendra ban penduduk jaj ya kene kajing penyasyong kurim kena hapo kajala barok kawai. Ula angru bagakam syongka kena kadang ifteng ban yuraj kad ban nyempatla ban penduduk jaj ya kene. Ula angru bakaan kalong kabasai bagakam penyasyong kurim kena kade kababian bat ai bakanikakam kan kudno ula ong. Bat kun ban syuken mau bahau benai rempang metausnan arjar Alfulai kumba arajar nus bangut kibriu kasakem haki pelit kasam haki jengkendra persya ia kene kakam penesyong kurim kena apo kajala Assam.